wemukelekile mukeli etindzabeni sikwetfulela tona bukhoma emkhulukhaya wetindzaba te-SABC lishonile asibonge kutsi ukhetse tsine nati lethamba embili. It is possible for police, whether in units, whether in teams, to perform their duties successfully without having to violate any human rights. Ibuyile ngembi kwelikhomishana lamadlanga indvuna yelitiko letemaphoyisa lesekhefini lelikhetsekile Senzo Mchunu. No, I don't have sleepless nights, and all we want really as South Africa is to be treated as an equal sovereign country. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi ayimcedzeli butfongo indlela latiphatsa ngayo mengameli wasemelika Donald Trump nakuta kuleli. As a fan, I sit there and watch these events all the time because I want to see where my country is going to be placed, who is the first game. Ithelekile kulemelika eWashington indzebe yemhlaba njengobe kutawuqathaniswa emave kusasa latawudlala umqhudelwano wendzebe yemhlaba yanga 2026. Ibuyile ngembi kwelikhomishana lamadlanga indvuna yelitiko letemaphoyisa lesekhefini lelikhetsekile Senzo Mchunu. Mchunu utshelele likhomishana kutsi umsebenzi welithimba leliphenya kubulawa kwabosopolitiki awuti nemiphumela lelindzelekile. Uthi-ke sewutfole netikhalo letinyenti tebantfu labakhala ngesandla sensimbi lesisetjentiswa ngulelithimba. Indvuna yelitiko letemaphoyisa lesekhefini lelikhetsekile Senzo Mchunu itshele malunga elikhomishana lamadlanga ukuthi ikhatsatekile ngemandla lasetjentiswa lithimba leliphenya ngekubulawa kwabosopolitiki nalibopha noma lenda umsebenzi walo. Ithi itfole tikhalo kubantfu labanyenti labakhala ngekutsi lelithimba letivala buso nalenda umsebenzi walo. It is possible for police, whether in units, whether in teams, to perform their duties successfully without having to violate any human rights. Mchunu utshelele likhomishana ukuthi isinqumo sakhe sekuhlakahla lelithimba sata ngemva kwekulandzela tibalo temniningwane yebugebengu. Uthi lamaphoyisa mangacoshwa emsebentini kepha ayiswa kulamanye amathimba laphenye emacala ekubulala nekubamba inkunzi. So it was in that context that I indicated no longer required. It was based on stats, not meaning to say individual members within PKTT would then be made to retire. Mchunu uvakalise kukhatsateka ngemali lesetjentiswa ngulelithimba. Usukusukela lasungulwa solo lehluleka kubopha basole ecaleni lekubulawa kwaMsawi Nkosi Mchunu lowabulawa nga-2018. Mchunu uvakalise kudumala ngetinseta letisetjentiswa ngulelithimba letingeti nemiphumela lemihle. I may as well indicate here that when NPKTT was established, it was 2018, it followed an incident in which wherein Msawi Nkosi Mchunu had just been murdered. But to date, we are yet to secure or see a conviction arising from that murder. Uyaqhubeka umsebenzi waleli khomishana. Iningizimu Afrika ngeke igqugqutele noma ngabe nguliphi live lelitimele ukuthi lingahambeli imihlangano yekulungiselela ingqungquthela ye-G20 noma ke le ngqungquthela yebaholi bemave e-G20 letawube ingaphansi kwebuholi belive leMelika. Iningizimu Afrika ibukene nekugcekwa lokukhulu live leMelika lokwende ukuthi ke buye ngekuba bubi kakhulu budlelwane bekusebenzisana kwalamave. Mengameli Cyril Ramaphosa uvete ukuthi iningizimu Afrika ayiyuze ibukele phansi lamanye emave. Mengameli Donald Trump ulithethele libitole ukuthi iNingizimu Afrika ivalelwe ngaphandle kweyonke imibuthano G20 letawuholela engqungqutheleni abaholi bemave G20 Miami. Kepha leli live ngeke liphindisele ngendlela engahambisana ukuphatha lokungiko ekusebenzisana nalamanye amave. Mengameli Ramaphosa ngeke adonsisane namengameli Trump. We don't need to mobilize anyone. We're not wired that way as South Africa. Every country must take its own decisions, and we are who we are. And we don't really peddle our role in any shape or form. Mengameli Ramaphosa uthi ulala behle nje kahle nobe mengameli Trump enda ngalendlela enda ngayo.
Trump ufafate livangele limanga lekubulawa kwebantu ngebunyenti kuleli. No, I don't have sleepless nights, and all we want really as South Africa is to be treated as an equal sovereign country, a country that respects other countries, a country that fosters the success and prosperity of other countries. Mengameli Ramaphosa njengasihlalo wesikhashana waSADC uthumele indlela phambili eTexas namanye amaveni aliphando njengesithunywa lesikhethekile kuthola imininingwane lethile evene eTanzania. Lokhetho lubele dlame eTanzania emacembu laphikisako athi kuneke lokungasikahle lokwento eliphiko lolubuyena telukhetho kulela live. Sihlalo welcommissioner laNkabinde loli jaji lelithethe umhlala phansi Justice Bess Nkabinde usole umqondzisi wetebashushisi Advocate Shamila Batohi ngekucamba emanga lapho athe khona Nkabinde umtshele ukuthi utamvikela angaphenzelitwa ngemibuto nguleli commissioner. Leli commissioner liphenya Advocate Andrew Chauke lomisiwe emsebentini ukuthi ke ingabe ukulungele yini ukuhlala esihlalweni sekuba ngumqondzisi wetebashushisi eSouth Gauteng. Lokhu kutangemva kwetinqumo lethatha emacaleni ekubulala kutfumba nekushaya bekabukene nalo beka inhloko yetebunhloli Richard Mdluli. Nkabinde titangemva kokuthi Batohi ende isibonele ngenkulumo labenayo naNkabinde ngelicingo ngaphambi kwekucala kokuhlala kwaleli commissioner. Lapho leli jaji lelithethe umhlala phansi lisola ngekuthi litshele Batohi ukuthi angeke aphinzilidwe ngemibuto. Nkabinde okuphikile lokhu waxwayisa Batohi ukuthi angacala abukele phansi umsebenzi waleli commissioner. You wouldn't want to be cross-examined. Chairperson, that was in the course of our meeting when we met at your office. I said to you that I wasn't even sure that I was going to be testifying in this matter. And you expressed the view that it would be important that I do testify. And I agreed that I do. And I said to her, as I recall saying something along the lines that, yeah, you know, cross-examination is something that you don't look forward to. Batohutshele leli commissioner ukuthi Duduzane Zuma na Brian Mhlonga bebanekushintsha tinqumo te-NPA ngesikhathi kuneli commissioner beliphenya ngekugwamandva kwemandla embuso. Uthi nayo NPA beyiphenywa ngaleso sikhathi. Ngaleso sikhathi Zuma bekabukene nemacala lafake ikhathi inkohlakalo kukhwabanisa nekushushumbisa imali. There was a lot of information that suggested that people in the NPA were complicit in state capture. As a response, I wanted to make sure that I needed to understand whether there was any truth to those allegations or not. And in the event that there was, if there was appropriate action that a national director should take. Kuyaqhubeka kuhlala kwaleli commissioner. Information to any. Mengameli wangaphambilini kuleli Jacob Zuma wehlulekile esicelweni sakhe sekufuna kuguqulwe isinqumo sekuthi ke abadale imali lengu 28.9 million wemarandi yembuso lekuyimali yekwehla enyuka itinkantolo ngesikhathi ahambela licala lakhe kulenyanga lefile. Inkantolo lephakeme yase North Gauteng ePitoli yakhipha isinqumo sekuthi Zuma abhadale le mali leyasetshenziswa kummela kuleli cala letikhali leselfoni sesikhathi. Kepha lamuhla Justice Anthony Miller ukhiphe isinqumo sekuthi Zuma abuyisele emuva le mali kungakapheli emalanga la-60 kungenjalo kungahle kudliwe impahla yakhe lethithe kufaka ekhathini nekuthi angayitholi impenisheni yakhe. Lesinqumo silandzela iminyaka inhlangano ye-Democratic Alliance kanye ne-EFF soloti ifuna ukuthi Zuma abuyisele emva le mali ayisebenzisa ngesikhathi ashushiswa ngasese. Kepha Zuma uthi njengoba kumele kuthathwe isinqumo sekuthi ingabe kumele liphotfule licala lingasachubeki lenyanga letako, kepha uthi yena uyasola ukuthi leli cala litawuchubekela embili kunekuthi liphele. Njengoba ke sebeshila sifikile sizolalela ingxoxo yaxoxwa waselithi ke ijaji ngenyangeni yokuqala lesila siya kuyona kulapha bazokhuluma khona ukuthi bathi liphele laphi leli cala. Sesiyozwa lapho ke kodwa ngiyasola izolokhu liqhubeka nje ngoba ethanda kulokube ndasimbopha Zuma. Zuma ke ube sewucela emalunga alenhlangano ukuthi ayekele kuba ngathi ikhundla njengoba lokude likusasa. Lumhla sibuya
lumhla sibuya lumhla sibuyayo gothula. Litiko letekutfutfukiswa kwemnotfo eMpumalanga nalaba ingcenye labafaka ekhatsi i-Consumer Protection Services betemtsetfo netisebenti tamasipala bacinise imitamo yekunqoba kutsengiswa kwekudla lokungakaphephi. Loku kuta ngemva kwemibiko yekushona lokumataniswa nekudliwa kwekudla lokunebuthi lokutsengwe etiphaza temmango. Kuvakashelwe tiphaza netitolo tase White River nasemsholozi kanti-ke bahloli batfole kutsi linyendi lato atisebenzi ngemigomo lefanele lokubeka ebungotini timphilo tetakhamuti. Kwendiwe luhlolo etiphaza kucinisekisa ukuthi tilandzela yonke imithetho nemibandzela leyengamela ukuthengiswa kwekudla. Kanti-ke kutfolakala isitolo lesikhulu lesingekho eluhlangothini lolukahle nemithetho eWhite River sitfolakale nemafriji laphukile, inyama lebolile netibhidvo. Emsholozi khona kutfolakale ukuthi banikati betiphaza labanyenti bakuleli ngalokungekho emthethweni futhi bathengisa ngaphandle kwetimpepha letifanele. Singenile eWhite River sangena eSpa safika sathola ukuthi eSpa kumoshakele kakhulu ngale mafriji kumoshakele kakhulu tinyama tibolile dairy products notema yogurt lehlala efriji ticubene lapha kunaleti fresh kunaleti bolile so sithi tithetha sithi confiscateile kufuna sithi destroy ukuze ukuthi tingathengiselwa abantu. Bathengi balujabulele lolu hlolo njengoba bathi lutawusita ukuthi bathenge kudla lokuphephile. Funa vele baqhubeke bende inspection. Kuyasikhatsata ngoba nekugula ukhanze ukuthi sowudlile uyagula asathi ukuthi sekumele wende njani. Sifundisa abathengi ngamalungelo wabo but also ne suppliers to say unoxanduva loqinisekisa ukuthi ukudla okuthengisayo kukhuselekile. Konke kudla lokuthathwe ngalesikhathi kwendiwa luhlolo kutawulahlwa kanti labo labatfolakale bephula umthetho baniketwe isikhathi sekulungisa. Kuletinye uma sibuya etitolo. Litiko letemfundvo eGauteng lisola bomasipala ngekubambelela kwakhiwa kwetikolwa kulesifundza. Wamukelekile esigabeni sethu sesibili setendzaba nawusanza ngena ukhethe kahle hlala nathi. Litiko letemfundvo eGauteng lisola bomasipala ngekubambelela kwakhiwa kwetikolwa kulesifundza. Likhuluma nebetindzaba ngemiphumela yekubhaliswa online kwa grade 1 kuya ku grade 8. Umphathiswa walelitiko Matome Chilwane ukuvumile ukuthi itikolwa tigcwele atikwati ke kuhlalisa bonke bafundzi kanti kufanele babambise ngemagumbi labo mahamba nendlwana kanye netikolwa tesikhashana kude kusebenteke. Lelitiko kulesifundza seGauteng lithole ticelo ta online letibalelwe emakhulwini lasiphohlongo ne-20 temnyaka wa 2026. Kuleli viki lelitako litawube seliphotfulile kuthatha bafundzi. Within the same table I've listed offers which account for 11,666. These are offers that are currently in the hands of parents. And parents have not accepted those offers. Lamane ne-60 nesikhombisa tikolwa kulesifundza letigcwele bafundzi baka grade 1 kuya ku grade 8 uvete kukhatsateka Chilwane ngabomasipala bakulesifundza. The problem with us delivering some of our projects, municipality delays us with connection for electricity, connection for water. They take forever, slow pace of approving some of our plans. So this is where we're having the biggest challenge. We would have long moved and concluded many of our projects. Batali labangakabhalisi bantfwana babo batawuniketwa lithuba lekubabhalisa kepha kutawuhambisana nemigomo nemibandzela. Those who will be dealing with the late applications, that you'll only be allowed to apply at schools that you see on the system. All those schools that are oversubscribed, they won't be there. Umphathiswa uhlele ethembeni ngemiphumela yebafundzi bamatriculation bemnyaka wa 2025 ukuthi batawenda kangcono. Sikubutile mbukeli ukuthi njengobe kodza anembuthano wekulwisana neGBV ucabanga ukuthi atawuphuma nato yini isombululo tekuyinqoba nekuthi ke imibuthano lekanje ingasita yini kwehlisa nalesihlavu nangu umbono wakho. Lethu ukuhlula amadoda kuyabikwa so ngaleyo ndlela ngichaza ukuthi lembuthano ezwa amadoda ngokulwisana neGBV ukuthi egcineni ingaba nesikhulu isombululo lokho bengasisinga phela ukuthi mhlawumbe
lingabanjwa inyanga nenyanga le-GBV ingagcina selehlile izinga layo. Hayi msasazi xa sinokubambisana sisonke amadoda omama abantwana singayilwa lena into ukwenzela uba aba benza izinto ezimbi kangaka msasazi baphelele ejele. Mna andiboni isisombululo sinokuba khona. Isisombululo sinye, makuqiniswe umthetho eMzantsi Afrika, kubanjwe abophula umthetho banganikwa amalungelo. Makuyithi sisukumayo sibhunkula silwisana nayo, ngiyacabanga ukuthi iyophela futhi singayinqoba. Mina ngithi sisombululo esitoba khona, but singakhohlwa ukuthi labo ngoma yayiwona laba abayi even emhlanganweni, laba khona nyalo babhizi baxovana notshwala, kusuka lapho bayenda lona lolu dlame lolu singalifuni emphakathini. Lona ngumbono wembukeli. iSABC ethe at first bakuthi phendvulela ngawo. I-current account yakuleli iveta kwehla lokwengetiwe ekoteni yesithathu. Umbiko welibhange ngodla uveta ukuthi ke le account yehle nga-57 billion wemarandi ekoteni yesithathu yesuka ku-72.2 billion wemarandi ekoteni yesibili. Le account nayikalwa ngekwesilinganiso se-ratio ye-GDP yehle nga-1% ekoteni yesibili yehlela ku-0.7% ekoteni yesithathu. Nanobe kunekufutfuka etimalini telive ku-current account balance kukhula kutekuthengiselana kuyancipha. Imali yetekuthengiselana yehle nga-187.2 billion wemarandi ekoteni yesibili yehlela ku-178.3 billion wemarandi ekoteni yesithathu. Libhange ngodla lithi lokwehla kubangelwe ukuthi linani lempahla lethengwako lenyukile ngetulu kwelinani lempahla lithunyelwa ngaphandle. Lenyukile linani letekuthengiselana kwempahla njengoba ema-receipt aveta kwenyuka nga-30.8 billion wemarandi bese kuthi imali ekhokhelwe ngaphandle nga-50.7 billion wemarandi. Ema-receipt aveta imali lengena kulelive ngetekuthengiselana nemave kanti-ke imali ekhokhiwe ngulena lebhadala etikweleti ngaphandle kwaleli. Nasivakashele etimakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutemidlalo ithelekile kule Melika eWashington endzebe yemhlaba njengobe kutawucathaniswa emave kusasa latawudlala umqudelwano wendzebe yemhlaba yanga 2026. iFIFA nemkanjubovu Rio Ferdinand bemukele betindzaba eJohn F Kennedy Center lapho ke kutawubuka khona lokungalinzelwa kulokucathaniswa kwalamave. Kotelo kuba ingcenye labo lebatawucathanisa amaqembu esivi latawudlala lomqhudelwano. Ferdinand utawusebenzisana Samantha Johnson, Shaquille O'Neal na Wayne Gretzky ngalesihlanu kucathaniswa lamaqembu. It's a huge moment. We're all, as a fan, I sit there and watch these events all the time because I want to see where my country is going to be placed, who there's the first game, all of these things here that really make for the kind of the build-up, then the runway into the World Cup. It starts getting tasty, it starts getting tantalizing. Indzebe yemhlaba yenga 2026 itawudlalwa ngemave lenga-48 kwekucala ngam. Lo mqhudelwano utawudlalwa emaveni lamathathu lafaka ekhatsi leMelika, leCanada neleMexico. Lo mqhudelwano utawucala mhla ti-11 ngenhlaba uphele mhla ti-14 ngaKholwane. You often see, you know, in these World Cups where you have the host country perform well, and I think there'll be a lot of energy and a lot of support in Canada, and I think the boys are really fired up for it. So I'm hoping that they can go out there and make a lot of noise without putting too much pressure on the team. Emave lafaka ekhatsi leSpain, leArgentina, leFrance neleNgilandi ete atfolana kudzimate kufinyelela esigabeni semidlalo yandvulela womancamo leli libeke ebhodweni lesithathu nemave lamanyenti engabathi eAfrika nalamanye. Kuna Sibusiso Mahlalela kulethamba embili kulethuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sibu.
lishonile Mlengane siyavusela kumbukelo kuphina kuphi lapho abukele khona ke Ndzaba Swati ekhaya nathi ke lesiphethe kulihlelo namhlanje manje obe sewubaka abantu umsebenzi wekomishana lamadlanga sibuke ubufakazi bemnumzane Julius Mkhwanazi lebekathi ka avele ngembuko leli komishana namhla ke ekseni kanzi ke sobuka ke nebufakazi bendvona emaphoyisa lenikete ke live lekhethekile mnumzane Senzo Mchunu njengoba ke sikhuluma Solomon ke uchubeke njalo kuloke leli komishana siphethe omlonyeni kuloke lilanga lanamuhla kuloke lihlelo lediphuma embiteni siboleke indlebe ngesimbi yesithupha kusimathe bensimbi yesikhombisa kumsakato likwala FM zama malehle mbukele ekhaya sibona kuloke lithimbe ejozi Sibonga kakhulu kuye sibu mbukeli tiyagoca atalamuhla asiphinze sihlangane kusasa enzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako letela maleti titfole ngesixhosa naqwaba insimbi yesikhombisa kuyo lenkundla ungakhohlwa ngemva kwetitolo sikhona simo selitulu nanto zakhe emathebula usuku lobuhle ngwane Asikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlala namuhla sibuka kakhulu ke Rebecca kanti ke masibuka sithombe sethu akhombisa kuba mahla kakhulu ke mathuba emvula njengoba simile lapho ku 30% icishe ke ngabeni live kepha ke aku 60% mawunyukela ke la isifundzeni ke iNorthern Cape ngoba mhlawumbe beke iNorthwest kanti ke naselangela kusasa asesekhona lawo mathuba emvula njengoba alapha kuye ke la 60% cishe ke mabuka enkabeni live kanti ke etifundzeni leseligune live likhombisa ke ngbonya ke mafu kepha ke asesekhona lawo mathuba emvula lalapha kuye ke la 30% ngoba lo muhle kanti ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service kusihlwa namuhla likhombisa ke kuthoma kakhulu mawubuka ke la ingcenye sifundza iNorthern Cape nesifundza ke la iNorthwest kanti ke naselangela kusasa ngolo muhle sesekhona ke lesixwayiso sekujuma kwelitulu mabuka cishe ke la enkabeni live kanti ke mawehla kensholola ngane live ngolo muhle ngahle ke kucubuka umlilo emadlelweni lathide ngenxa ke yekushisa lokukhona kuleto ndzawo leto kanti ke uma sicubeka sikubukela ke la emazinga ekushisa kutseme njani elangeni lakusasa masibuka ke la sifundza eGauteng indzawo letfana nabo Johannesburg ilipholile nga25 eSprings kanti ke Vereeniging nakhona lapha ku26 kanjalo naseCarltonville ngolo muhle kanti ke sifundza iLimpopo indzawo letfana nabo Musina yashisa nga31 wehlele kuPhalaburwa kanti ke mabuka bophela Thabazimbi lapha kuye ke la 30 nakubo Mokopane kanti ke sifundza impumalanga ndzawo letfana nabo Sikhukhuza ahleli lapha kuye ke la 31 kanti ke emashishini lapha ku25 27 embombela lifuthumele Carolina lapha ku25 20 nibeke eMelo nakhona lapha ku25 kanti ke KwaZulu Natal mabuka ke kubo Vryheid lapha ku32 eMnambithi 33 Pietermaritzburg lishisa likhipha umkhovetsheni nakubo Richards Bay ngaye ke la 34 kanti ke Eastern Cape ndzawo letfana ke la nabo Komani lapha ku33 wehlele kubonquba boRafi kanti ke kwaNojoli lapha kuye ke la 31 27 emakhanda ecebehla lapha ku26 ngolelo muhle kanti ke Masicubeka sikubukela ke la sifundza iWestern Cape ndzawo letfana nabo Vredendal lapha kuye ke la 33 bokuhlelo iLems 35 36 bo Beaufort West yashisa kuleto ndzawo leto kepha ke alipholile bo Mossel Bay nakubo George ngolelo muhle ngaye ke la 23 kanti ke masibuka sifundza iNorthern Cape ndzawo letfana nabo Springbok wehlele bo Calvin lapha kuye ke la 33 39 mabuka kubo Uppington kanti ke Kurumane Kimberley lihleli lapha kuye ke la 32 kanti ke kubo DA ngolelo muhle lapha kuye ke la 33 kanti ke sifundza iFree State indzawo letfana ke la nabo Bothaville lapha kuye ke la 31 32 mabuka indzawo letfana nabo Harapdam kanti ke eFixburg ngolelo muhle lapha kuye ke la 24 kanti ke ngolelo muhle uma sicubeka sikubukela ke la sifundza iNorthwest indzawo letfana ke la nabo Tosca lapha kuye ke la 33 kanti ke ku Vryburg lapha ku 31 mabuka indzawo letfana nabo Taung nakhona